kwana nyin juba le beling chap kien ku min shoro mo ku ma juba shak cha ti ya o shaga nora mem teke ne te jole beje teke ne te ja ku yi ken won ne lar ho da na chane bu ma jira ma ke bu ngai o kon cha ka bu chene na to ne me ene ku gwi na kon kwana gwi na tawa ku lev ni nyinu ngunde to ko nguma bi to eje no cha on lar ho kon cha lar na me che to gwi na jin ka wang enta shi do na lar ko shi lar dan gor kon che to kwana gwi na jom wa we din jom tin to kana ti bi to nyo gwe ne lev ni nyinu mi cha lu wale kai ni dia tege garme na shwala Richard Gachi Apollo ngana njira me loko ba de nen kan ke ramadon kweye jen choben njira min chiwo ben lao tia lar ga no re be buwe chama na larungu chawo no ngan wurme shwala Richard Gachi Apollo jen ngana jor ke rani ko kweje jen chebutu ko garma shar chewen garma shar teke yet cherai ke ayu cherai ke White Army labde imboro ba korba ter chewen garma shar tek yatin chayu thi cha si gal garma shar na wurin nyang kir wurin nyang si jone ne gwa ejina garma shar tek yet cherai ke White Army cherai ke de imbor ke cherai ke SPLM ayu lamde ni ke etara kor cheju ko do ngadin me cherai ke je krai kana duom ngadin me che yurna talmat ngume che lel ngume che lar che muto menyu de wona ne ete ke yatin na juwe ko je argen dai jab ya abaiti ko je ngume nyu de che lar no binajo ko je ko jini che lar ene are ko ele guiga kame da ne ban lu ne kerro me kwala laris bo we ke yum diere we yum ne we kwal we ne lu mai lu ne ken ro bal we cha kala ken bal we ka kala ene kame da ne sha gar ma cher til yet mani podcast we ya we sha ga ba kan podcast kai sha me da ne til me chelar ba ante chelar til shi gora ki kuma chere nyo je ne wuru cherin ka podcast che we podcast che Yusuf White Army che Yusuf kai cherai ka na la binadien kula rol binde imboro rol shana ba koter ka yuda ni te to hey kwaye are kan ya te chap dial gar ana kuye ga no re cha ka ne lo no joye kai ni ngen la wa ko ka dur mati di ma sha ne no ngen kan lo rin ti wa la re cha yu te ya ga kuma shala Serafino Simon Mizan chajo kajin lo Richard Gachi Apollo kajan nguma nongi rai mena nguma nongi jenial bibiro ay wo shi garma shere e mena lele ne e take yatin dina jo ma ngara namni ngara national security ene taka bomo de lar ko ele go wo lum ne ken ko meran chaka ganti enje no kwal nyo si je gal kuma ya yo ka nguma nongi wo de la nanti ngum nongi rayen ni aldi ina jo mangan ngara namni lungan kana roba cherenyo jien che Richard Gachi Apollo cherenyo ben ka mampal duor chewe mampal duor chena muyu labo chende ni muyu de ni ayu kene de imbur ene ke chena nyo dop taf te lab ti skill o dom batere kor chalare mampal duor no point ka yendi jere nyo jien chewo garwe lampoi enje ne kuna ya chomkur chewo chom na kur go gore ngani tiba kor kuleter are di gare ram ke le chege ne di diali kana enje ne cho enje ngurme cho la Richard Gachi Apollo jen ngane ya mo yoro go tamam jen bo brai je charne jen ngane jor ke nga ko en shor me belane shur jura ke de la jam ko je so monjen lu ja lu wala na cha yu jos na yumne ni bemi ke chanko wol with the bro cha we bete ne de kon lamnen ke nyo ba kulo nyo gori ko nen ti chake gori tin ba mo cha ko enje ne bi kul bo ben bi we ba ku lo rai ba ganur wo chaka ko chake ko ni na ba tio nen de to enje ne ya kulo ba nen kulo nyo gori nyo
ba na kul banyo shaka nyo ba gan war kul ba shaka ka chanka wal bro ibemi ka yumnen monjen lu sha lu no til enen kan kai ni ken no ka wakan wa shu ja bana dier ba mu ki de pentin che yere na ukid garmo mo chi ukid to enjen enjen wodi no wono you kid to ke me you kid shu bando cha use pin enjen la lan ne jena en sa ni ko cha ka use pin ka cha ka unial en shi garme ukid bende che njeno jen ni de en enjen alani ya sa ni ko shi ka de mil unial ka shi ka de mil use pin ana ka shi de mil pesa ko de mena mo ke ukid na pentin ba wo be thodi enjen be wona wo ba lor to ba la cha ketin ketim ka yike to ko ka na lo artin lieb ga na ukid ko monje ni ya lar mem gweye wang ka gwe jomo pude diba enje no dere gwe enjo mo joye di ke o mo we ba ka mo chermate di jen yermo be ba di o gwe kwa gwe je ke gwe kwa ni gwe ni ndeno